Wende umsebenzi lomuhle umceceshi lomusha Bafana Bafana Hugo Bruce. Bevela kusifiso sakhe kucokelele maphuzu lamane kulemidlalo lemibili. I-Bafana Bafana idlala ngekulingana ngelicandza ngale neZimbabwe ngalesihlanu evikini lelengcile Harare. Kwathi ligoli labo ngekunhlehlongwane laqinisekisa lelicembu lesive ukuthi lihlala itulu ku group G. I'm very happy, certainly, of the performance of my team. We made a great performance today. We played against a very tough and strong team, but we dominated them. And I think if there was one team today who had to win the game, it was South Africa, Bafana Bafana, and we did it. Ibe nawe matfuba lamanhle kulomdlalo iBafana Bafana kepha yadlala ngemsebenzi. Yes, we dominated, and one thing is important, that you create chances. Yeah. So we did it today, and we scored. So we won the game. This is 2 times happy. But again, the performance of the whole team was fantastic today, and I'm very proud of the team. Kusenjalo ngekusho kwendvuna yetemidlalo nathi mthethwa kungendeka ukuthi batsanzi betemidlalo babuyele enkhundleni khona madvute. Ngakho-ke ukhutsata sive ukuthi sigomele i-COVID-19 ngalokuphelele. For us to continue to be an active and winning nation, we are calling upon all South Africans to ensure that we go through the process of vaccination, because fans want to go back to stadium. Litiko letemidlalo litawube libambisene neletembile kuleliviki nakwetfula lihlelo lekugomela i-COVID-19. Kanti-ke lapho kulinzeleke ukuthi sekela mengameli David Mabuza abekhona. Inhlangano leyangamele libhola letinyawo kuleli South African Football Association yalisekela luhlelo lengenda ukuthi balandzeli babuye bavunyelwe kuba setinkhundleni njengoba bagcina ngendlovu lenkulu nyakenye.